Qarаңыз, Peygamberimiz Madina Munawwarada 450 kilometr. Mekke'de Halid bin Walid öte күчтүү, öte batır. Eldi oңго dese oңgo жүрөт, solgo dese solgo жүрөt. Бирок musulmanlarga каршы жүрөt. Ошол мезгилде bir tuğanı inisi Walid bin Walid Peygamberimizin janында, musulman. Bir жолу Peygamberimiz ne dedi? Halid kандай жүрөt dedi. Kabarlaşat da kap kelet, elder kelet. Kerbender barat kelet, surashat, жақсы эле жүрөт дегенде Peygamberimiz bir söz aytты. Halid öte akılдуу жигит. Ушул söz Halid bin Walid'ke жетти. Kulağına жеткенде айтты, men тууралуу ушундай деп айтты dedi. Men ömür boyu al kişini tapsam, tapkan жерде өлтүрөм, Allah сактасын деп. Өлтүрөмүн деп жүрсөм, ал мени акылдуу жигит деп айтты деген söz жүрөгүн ушунчалык жылытат. Мединеге келип, İslam dinini kabul alıp, Müslüman bolup, Mekke şaharının bir tamçı kan tögülböy kayra Müslümanlarga ötüsüne Halid bin Walid sebep bolup.